Dobroveče svima. Zahvaljujem vam na prisustvu ovom izlaganju koje ću pokušati da učinim povezanim. Pri tome citiram Annie Ernaux, da sve iskažem do kraja, jer tako jedino ima smisla. I u tom smislu da vam kažem da moguće je da će ovo izlaganje biti malo duže nego što je uobičajeno, pa vas molim da uzmete svaku slobodu da idete za svojim obavezama ukoliko takav slučaj bude, a ja prosto ovo moram da izgovorim da bi sve bilo povezano. Dakle, Annie Ernaux, Ispisivanje života. Švedska kraljevska akademija nauka odlučila je da dodeli Nobelovu nagradu za književnost za 2022. godinu francuskoj književnici Annie Ernaux. Malo statistike koja skriva i otkriva. Ernaux je tek 17. žena među 119 Nobelovaca za književnost, tek 17. žena, prva francuskinja, a i prva francuskinja posle Patrika Modianoa 2014. godine. Predlažem da pogledamo taj svečani čin. U obrazloženju se navodi da je Annie Ernaux dobila nagradu za hrabrost i kliničku oštrinu sa kojom otkriva korene otuđenja i kolektivno ograničenja ličnog sećanja. Ona otkriva u svome delu protivrečnosti društvenog i klasnog iskustva i opisuje stid, poniženje, ljubomoru, kao i nemogućnost da sagledaš ko si. Beskompromisni njen 40-godišnji književni rad istražuje život obeležen velikim razlikama u pogledu pola, jezika i klase. U obrazloženju takođe stoji da je njen rad dugotrajan i dostojan. Napisala je više od 25 književnih dela. Ovo naše izlaganje, kada bih pokušala da vam ukratko objasnim kojim je projekat, kako to ona kaže, mogla bih da kažem da ću vam govoriti da ono što je proživljeno mora biti zapisano, inače nije okončano, samo je proživljeno. Iz toga se rađa potreba da događaj postane zapis i da zapis bude događaj. Jer, zapitajmo se, možda pamćenje znači samo sagledati stvari do kraja, kao moje izlaganje. Zapitajmo se da li je poslednje utočište posle izdaje zapravo pisanje. Da li je greška tvrditi da je protivrečnost neshvatljiva jer svoju stvarno postojanje ima upravo u bolu života? Pomirimo se s tim, sve slike će nestati i zato trebalo bi sačuvati nešto od vremena u kom više nećemo biti. Ovo su epigrafi koje Annie Ernaux stavlja na početak nekih od svojih knjiga. Ona to vrlo precizno određuje, verovatno dosta istražuje i u tim kratkim rečenicama, kratkim mislima najčešće bude sadržana suština. Dakle, ovo će biti sadržaj našeg današnjeg izlaganja i moram da napomenem da ja neću pratiti hronologiju objavljivanih dela, pratit ću jednu unutrašnju logiku, odnosno hronologiju događaja u njenom životu. Ili, ajde da kažemo, perioda. Kad smo kod perioda, ovde možemo da vidimo bebu, malu devojčicu i devojku od 18 godina. U tom periodu, od ranog detinjstva, pa čak i pre njenog rođenja preko baba, deda po majčevoj i sa očeve strane, pa sve do 18. godine, dešava se nešto što determiniše ceo njen život. Zato sam se ja odlučila upravo da govorim o tom najranijem detinjstvu, pubertetu, početku adolescentskog doba, kada se ona nalazi u ovom porodičnom univerzumu i govorit ću onda o figurama koje su obeležile to njeno detinjstvo i rano mladalačko doba, majka pre svega, otac, svi oni pre njih, jer Ernaux kaže, ja govorim
o sebi, ali kroz sebe o mnoštvu drugih ljudi. Govori o senima svoje starije sestre, koja je preminula 2,5 godine pre njenog rođenja, i govori o jednom traumatičnom događaju iz 1952. godine koji će prosto promeniti sve. Dakle, hajde da vidimo šta se desilo za tih 18 godina, šta je to odredilo da Ani, tada Ani Duchesne, bude takva kakva jeste, i ta Ana Duchesne će u stvari odrediti sudbinu kasnije Ani Ernaux. Majci posvećuje delo koje se zove La Femme, žena, koju je objavila 1987. godine, kod nas je izašlo ove godine kod izdavačke kuće Štrik. Za knjigu o ocu koji je preminuo u junu 1967. godine trebalo je skoro 20 godina da je objavi. A jedna žena pojavila se 1987. godine, manje od godinu dana od smrti majke u aprilu 1986. godine. U tom pogledu Ani Ernaux iznosi određene svoje nedoumice, jer možda bi bilo bolje da je pričekala da se njena bolest i smrt pretoče u tok njenog života Ani Ernaux, poput drugih događaja, očeve smrti, razvoda od muža, jer bi se tako omogućila distanca koja olakšava analizu sećanja, ali istovremeno priznaje svoju nemoć pred takvom činom, da ona prosto nije bila sposobna ni za šta drugo. Majka umire posle teške bolesti koja je oduzela sećanje i ličnost, i Ernaux svojim pisanjem hoće da je ponovo donese na svet. Upravo je taj izraz, met homun. Imala sam utisak da pišem o majci kako bih ja nju donela na svet. O kompleksnom odnosu majke i ćerke ne postoji ni jedna grana bilo koje društvene nauke da se njima nije bavila. Nećemo danas ulaziti u to, Ani Ernaux sigurno to tako ne bi ni prihvatila, da tako određuje, dakle, odnos sa majkom preko psihoanalize, psihologije, feminističkih studija i tako. Ali svakako mogla bih na osnovu onoga kako je ona ispisala svoj odnos sa majkom da razlikujem 3 faze. Prva faza u kojoj Ani Ernaux kaže hoću da budem kao ona kad odrastem. Ona je zvezda vodilja, ona je njena glavna životna ljubav. Od adolescentskog doba, odnosno pubertetu, udaljila se od majke i među njima više nije bilo ničeg drugog do trvenja. Dakle, od toga hoću da budem kao ona kao da odrastem, odjednom dođe do prestala je da bude moj uzor. To je druga faza. I treća faza je ispisivanje ovog odnosa sa majkom, jedna vrsta izmirenja, molbe za oprost, za razumevanje, težnja da razume kakve su bile okolnosti u kojima je njena majka živela, jer ona je bila jedina žena koja joj nešto značila i najviše. Bez sumnje, majka je najviše obeležila sve aspekte mog života. U detinjstvu predstavljala je apsolutni model, čak i u fizičkom smislu. Sećam se da sam sa 7 godina sledeći njen primer koristila određene izraze svojstvene odraslima, poput smatram da. U knjizi o njoj, jedna žena, napisala sam da je ona zakon. Ona vedri i oblači i overava način kako vidim svet, do te mere da sam osjećala krivicu ako bih nešto tajila od nje, što sam naravno činila, ili bih joj stalno prkosila. Koliko se sećam, majke iz mog radničkog okruženja bile su moćnije od očeva, ali nijedna poput moje koja je vodila porodični dućan, išla na sastanke s mojim profesorima, konsultovala knjižara kad bi mi kupovala knjige. Uporno ću joj se suprotstavljati od svog tinejdžerskog doba, želeti da izmaknem njenom pogledu i nadzoru, da je ubijem u sebi. Ali i danas znam da ta moja nesposobnost da prihvatim društvenu nepravdu, mušku dominaciju potiče od nje, pored moje istrajnosti u spisateljskom stremljenju. O majci nikada nije mogla da govori jednostavnim rečima. Između njih je uvek postojala borba. Bilo je žustro, ponekad surovo, nasilno, svakako silovito. Dakle, to je bilo polje izuzetne tenzije. Majka je bila nekad dobra majka, nekad loša majka u svesti Ani Ernaux. Ali Ani Ernaux se informirala i kroz taj odnos identifikacije sa majkom, ali s taj odnos kada joj se suprotstavljala. Majka je delila njenu izuzetnost koju je postizala tokom školovanja. I zaista je od sveg srca želela da uradi nešto
dobro od svog života. Naravno, to tako nikad nije izrekla, nijedno je to mogla sa distance od ne znam koliko godina, tako da o tome tako sudi, ali činjenica da je majka želela da ima zanimanje i da ne zavisi od muža. Za to vreme, i kad su majke i kad su ćerke bile u pitanju, to je bilo prosto nezamislivo. Kaže da je obično bila gruba, veoma gruba. Po kući je bilo vike, pokoja čuška bi pala. Jedna od njenih osnovnih osobina bila je to što je bila teatralna, u svemu. Bile su teatralne scene i sa njom, sa ćerkom, sa ocem. A zašto je bila teatralna? Kad god bi osjećala da se iznad nje nadvija nekakav neopravdani autoritet injusta. Sa ocem ta situacija, kad je ona bila malo više teatralna, umalo da je eskalira, to je takozvana traumatična scena iz 1952. godine, toliko traumatična da je prosto bila sramna, to je kod Danijela izazvalo stid, vidjet ćemo koju vrstu stida. Taj bol zbog toga je bio toliko jak da je ona čekala 50 godina da ispriča tu sramotu, tu veliku sramotu, tako se i zove to delo, la honte, sramota, o tome kasnije. Inače, njena majka uvijek je bila lepo obučena, pošto su ona i njen otac, njen muž, tako, držali kafe bakalnicu, voljela je da razgovara sa mušterijama, ona je bila kao neka javna ličnost. A jedna je bila kad je bila sa mušterijama, a drugačija je bila sa ćerkom i sa mužem. I recimo interesantno je za to vreme, dakle Annie Ernaux je rođena 1940. godine, dakle imamo u vidu da koja je to epoha, koje su vrednosti tada vladale i majka je već kupila, bila Laroussov rečnik i kad god bi neka bila nepoznata reč ili kada bi imala nedoumicu oko pravopisne forme, ona bi to konsultovala i to je nekako bilo prirodno. A kad smo već kod toga, otac je čitao recimo samo novine, regionalne ili lokalne, Paris Normandie, ponekad François. Sad, ono što je bila knjiga za oca, knjiga ispisana velikim slovima, to je bila u stvari jedna knjiga koja je predstavljena u školsku lektiru, Le Tour de la France par deux enfants, dvoje dece na put oko Francuske. I on kaže, to mi se sviđalo jer je delovalo stvarno, istinski. U tome Annie Ernaux je videla onu potrebu da svako ostane na svom mestu, da ono mesto pod suncem, tako koje je osvojio, da tako i ostane i videla u tome neki ideološki projekat, kohezivni element Treće republike. A recimo kasnije, kada bi Annie Ernaux čitala pisma iz Normandije, Maupassantove, otac bi to također dohvatio i počeo da čita i rekao, konačno da neko piše o nama. Dakle, tako je on poimao književnost. A majka je bila ta koja je uvela u svet književnosti. Ona je bila ta, kako Ernaux kaže, la grande initiatrice. I Annie Ernaux je vrlo brzo počela da gori od želje da čita. Ima jedna epizoda iz 1945. godine, znači ona ima 5 godina. Oni se doseljavaju u Yvetot, u grad Yvetot, Ernaux je bila nešto bolešljikava, je tako? I jedna od tetaka sa majčine strane koja je radila kod jedne gospođe iz poznate buržoaske porodice kao služavka i družbenica, donela je nekoliko dečjih knjiga, uglavnom iz 19. veka sa lepim ilustracijama. Jedna odmah je poželjela da nauči da čita, naravno ona je uskoro i ovladala sasvim lepo čitanjem i čitala je sve što je se našla pod ruku u kući, a to su bili majčini recimo časopisi La mode du jour, Confidence, Le petit école de la mode, ali i malo ozbiljniju literaturu, kako Prohujalo sa vihorom recimo. Svetske klasike je čitalo po jednostavljenim verzijama i postoji podatak da je sa 10 godina pokušala da pročita jedan Morijakov roman, Le Nœud de Vipère, Zmijsko gnezdo, ali ništa nije shvatila. I ona to objašnjava, kaže u to vreme, njena majka je cenila čitanje, znala je da bi trebalo da se čita, ali nije znala šta da se čita, nije poznavala tu literaturu legitimnu, lepu književnost. Međutim, onda se raspitivalo u knjižarama šta bi to mogla njena ćerka da čita. Do promene velike dolazi u pubertetu kada majka počinje da nadzire šta čita njena ćerka, pa kad je njena ćerka htjela da pročita Maupassantov roman Jedan život, da je glavna junakinja tako upada u razne nesrećene životne situacije, ona to odmah sklanja, oko leti naravno nije ni bilo reči da to pročita i Annie Ernaux vidi kod majke strah, tu njenu puritansku dimenziju, puritansku njenu stranu, ali to nije bio samo njen strah, to je bio strah svih žena tog vremena da njihova ćerka ne zatrudni. I baš je taj izraz tombe enceinte, i ovaj glagol tombe, znači pasti, i zaista sve bi palo u vodu. Sva nadanja, svi snovi,
sva željena budućnost. Taj je bio prvi strah da ne zatrudni, a ako se taj strah ne realizuje, tako, onda ima drugi strah da se ne pogreši u izboru. Dakle, to bi majka zvala tirer le mauvais numéro. Jeste. I jedna majka je želela da uči pravila pristojnosti, uvek je morala da zna informacije o tome šta se dešava, znala imena velikih pisaca. Obratite pažnju, znala imena velikih pisaca. Tačka. Naslove najnovijih filmova, nazive cveća u parkovima, slušala sve ljude kad bi govorili o nečemu što ona ne zna. Ali, prema njenom shvatanju, uzdizati se znači pre svega učiti, podsjećam, u ranim smo 40. godinama 20. veka. Treba nahraniti svoj um i da nema ničeg lepšeg od znanja. Knjige su jedini predmet kojima je rukovala pažljivo. Pre nego što bi dotakla neku knjigu, obavezno bi oprala ruke. I ono što je važno, ono što je u stvari suštinsko, svoju želju da uči nastavila je preko svoje ćerke, Ani Ernaux. I u tom periodu Ani Ernaux je smatrala da je njena majka iznad oca, zato što je se činila bližom učiteljicama i profesorima od njega. I u njoj je bilo sve, i autoritet, i želja, i ambicija. I sve te tri stvari su bile usmerene prema školi. I između njih je postojalo prećutno slaganje povodom lektire pesama. Dakle, otac je imao svoja zaduženja oko ćerke, on je vodio na vašere, u cirkus, na Fernandelove filmove, on ju je naučio da vozi bicikl, da prepoznaje povrće u bašti, s njim se zabavljala, a sa majkom je vodila razgovore. Od njih dvoje u tom periodu majka je bila glavna, ona je bila zakona. Međutim, nije volela majka kako raste njena ćerka. Kad bi je videla razgolićeno, moje telo kao da joj se gadilo. Imati grudi, kukove, nesumnjivo je značilo opasnost koja se izlažem ako idem s dečacima i više se ne interesujem za učenje. Dakle, nastojala je da je zadrži u statusu deteta. I ponekad je njena ćerka čak zamišljala da je njena smrt neće značiti ništa. Dakle, polje stalne borbe, taj početak njihovog razdvajanja, nalazi se baš tu u sferi seksualnosti. Ani Ernaux je htjela da se dopadne dečacima, a majka je bila nemilosrdna kad god bi neki znak toga otkrila. I onda dolazimo do paradoksalne situacije da Ani Ernaux u tim ranim 40. godinama ili 50. tako do prošlog veka ima majku feministkinju. I pre nego što je feminizam zapravo organizovan kao pokret. Ali, njen se feminizam nužno završavao sa seksualnim slobodama. U to vreme seksualne slobode ipak nisu bile moguće, naročito pre donošenja zakona Nevirt koji je dozvolio kontracepciju ili zakona o legalizaciji abortusa. Dakle, smisao ovoga što sam vam do sada izrekla, to je da je majka bila čuvarka njenog tela, ali samim tim i čuvarka njene budućnosti. Iako je Ani Ernaux vrlo brzo počela da oslobađa svoju seksualnost, ona veruje da ju je obeležila ta majčina nepoverljivost prema muškarcima, nepoverljivost prema onom što se još tada nije zvalo muška dominacija, ono što ona nije imala u svom odnosu sa mužem, ali ju je savršeno prepoznavala kod drugih. Recimo, njen posao je bio pranje veša i peglanje, složit ćemo se, tradicionalni ženski poslovi, ali što se kunja tiče, niti je to volela, niti je to znala. To je prepuštala ocu koji je to i voleo i izdao. Za majku dalje kaže, ona je vatra. Majka je sve mogla u svojoj teatralnosti da dovede do krajnje granice i to nije metafora. Recimo, ima jedna epizoda koja je suštinska. Dakle, ona je spalila moj dnevnik Ani Ernaux, doslovno, pošto bi ona tako rešavala stvari. Kad neki predmet odgovara, onda ga prosto stavi u peć i završi s tim. I to je bio dnevnik koji je Ani Ernaux vodila od 16. do 22. godine. Srećom u poseti jednom roditelju 1968. Iščitala je te dnevnike, pa ih se posle mogla setiti. E sad, dakle, kad se Ani Ernaux venčala, odselila se u Bordeaux i sve je ostavila u roditeljskoj kući. A kad je posle očeve smrti majka došla da živi kod ćerke njenog muža, ona je ponela sve knjige, sve školske knjige, sve udžbenike, sve sveske, ali ne i dnevnik. Osim jednog, poslednjeg, u kojem je Ernaux pisala muškarcu koji će postati njen muž. Jasno je da je sve pročitala i jasno je da joj se to ništa nije svidelo i zato je spalila recimo i sva pisma koja Ani Ernaux razmenjivala sa drugaricama.
I Erno je uvek znala da je ona to uradila iz ljubavi prema njoj, pri čemu uvek naglašava da se najužasnije stvari ponekad radi iz ljubavi. I po tom pitanju su se apsolutno razumele. Niti je nijedno pitala gde su je dnevnici, niti je majka rekla zašto je donela dnevnik, apsolutna tišina. I to je u njihovom nekako okruženju bilo karakteristično kad god je nešto nezgodno za razmatranje, što bi dovelo do svađe, do besa među članovima porodice, najjednostavnije o tome ćutati. Tako se stvari najlakše reše. Ipak, u tim dnevnicima, srećom po majku, nije bilo pomena onome što bi za nju bilo najužasnije. A to bi bilo da sazna da je njena ćerka u 22. godini kao studentkinja književnosti imala ilegalni abortus, jer to bi za majku, naravno, u skladu sa svim rečenim, već predstavljalo najdublji moralni i društveni pad. To će saznati kad bude pročitala prvu knjigu koju bude objavila Annie Ernaux 1974. godine, Les Armes vides. Ništa neće reći o tome, neće komentarisati. Dakle, i sada moram da znamo da svaki tekst Annie Ernaux ima kao neku vrstu tripartitne strukture. Ona piše o nekom fenomenu, o nekoj ličnosti koja beleži njen život, o nekom osjećanju, o stidu, ljubomori, o strasti i tako. Onda u sve to inkorporira svoja razmišljanja na koji će način to da ispiše i onda treće sve to stavi u društvenu ili u feminističku dimenziju. I kad je reč o pisanju, dakle, to je za nju bio težak poduhvat. Kaže, za mene majka nema istorije, od uvek je bila tu. Kad je pomenem, prva pobuda mi je bila da je ustalim u vanvremenim slikama. Bila je naprasita, bila je žena koja je zbrizavala sve i da se bez reda prisjećam prizoru kojima se pojavljivala. A tako nalazim samo ženu iz svog imaginarnog. A htjela bih da uhvatim i ženu koja je postojala nezavisno od mene, stvarnu ženu, rođenu u seoskoj četvrti jednog gradića u Normandiji i umrlu na gerijatrijskom odeljenju jedne bolnice u okolini Pariza. Ono što se nadam da ću zapravo napisati nalazi se na spoju porodičnog i društvenog mita i istorije. Moj projekt je po prirodi književni, pošto treba da potražim istinu o svojoj majci do koje se može dopreti samo rečima. Što znači da mi tu istinu ne mogu nužno dati ni fotografije, ni moja sećanja, ni porodična svedočanstva, želim da ostane na neki način ispod književnosti, od usudila literaću. Sad je sve povezano. I jedna od najcitiranijih njenih rečenica. Ovo naravno nije ni biografija, ni roman, možda nešto između književnosti, sociologije i istorije. Trebalo je da majka rođena u sredini potlačenih iz koje je želela da se izvuče postane istorija, pa da se ja osjetim manje samom i neprirodnom u povlašćenom svetu reči i ideja u koji sam prešla po njenoj želji. Više neću čuti njen glas, upravo su i ona, i njene reči, njene ruke, njeni pokreti, njen smeh i korak spajali ženu koja sam i dete koje sam bila. Izgubila sam poslednju vezu sa svetom iz kog sam potekla. I onda ispisuje majčin život. Ja ću vam reći samo neke osnovne stvari. Majka je rođena 1906. godine u seoskom delu gradića Yvetot, četvrta od 6 dece. Seoski deo gradića Yvetot vrlo važno jer će majka uvek ponosi to da govori da se nije rodila na selu. Otac je bio rabadžija, majka tkalja koja je radila kod kuće. Baka Annie Ernaux po majčinoj liniji, držala je sve u rukama, starala se vikom i batinama da dresira svoju decu, bila je žena stroga na radu, nimalo dobroćudna, međutim umela je dobro da govori. I kao prva u kantonu koja je stekla diplomu mogla je postati učiteljica. Roditelji su odbili da je puste da ode iz sela, jer je tada vladalo uverenje da udaljavanje od porodice je izvor nesreće. I na tom normandijskom dijalektu to udaljavanje se zove ambition. Dakle, može se umreti od ambicije. I imali su izraz i mačka može umreti od ambicije, ako se udalji od mesta tamo gde dobija hranu. I njena baka je poznavala sve trikove koji ublažavaju siromaštvo, što je jako važno za tu najnižu klasu. To znanje vekovima je prenošeno sa majke na ćerku, a zaustavlja se sa Annie Ernaux, pa postaje samo njihova arhivarka. A deda je rano umro, njega je Annie Ernaux i obožavala. Ono što je jedna bitna karakteristika majčine ličnosti jeste što je ona vrlo rano razvila sklonost ka veri. Zato će Annie Ernaux, dakle iz tog seljačkog radničkog okruženja, gde je živjela sa roditeljima, ići u privatnu katoličku školu. Dakle, majka je vrlo rano razvila jaku sklonost ka veri, veronauka je jedini predmet koji je učila sa strašću, sve je znala na pamet. I ono što je bilo uobičajeno za ono vreme,
sa 12,5 godina napušta školu, nije bila ni sreća ni nesreća, prošle stvari su se tako dešavale, bio je to samo kraj njenih sanjarija, kraj njene sanjalačke adolescencije, samo je donosila platu majci, a za sebe ostavljala novac da kupi neki modni časopis ili neke pudere, recimo. Da, onda se zapošljava u fabrici u Užadi, gde su bili jako teški uslovi za rad, ali hoću da vam kažem da u odnosu na svoju braću i sestre, majka je imala nekako najviše žestine, najviše oholosti. Najviše je bilo kod nje tog besnog uviđanja sopstvenog nižeg društvenog statusa i odbijanja da je drugi ocenjuju samo prema tom statusu. I jedna od njenih čestih primedaba na račun bogataša bila je nisu oni ništa bolji od nas. I majčina mladost u stvari može se sažeti u nekoliko reči, dakle nastojanje da se izbegne sudbina koju najvjerojatnije čeka, siromaštvo svakako, alkoholizam možda. Za ženu je brak bio pitanje života ili smrti, nada da će se udvoje izvući iz nemaštine ili konačni pad. Valjalo je dakle prepoznati muškarca kadrog da usreći ženu. Naravno ne momka sa sela, moj otac je radio u Užari, bio je visok, lepuškast, nije pio, štedeo za domaćinstvo, miran, veseo i 7 godina stariji od nje. Nije izgledao kao neko običan. Očeva istorija, slična majčinoj, velika porodica, otac Rabađer, majka Tkalja, venčali su se 1928. godine. Malo selili su se, bili su u Lilbonu, bili su u Liftovu. 1932. godine dobijaju ćerku, koja se zvala Žineta, koja umire kad imala 6 godina od difterije. Bio je to neverovatan bol za njih oboje, otac zatiče svoje mrtvo dete i to će na neki način prekriti velom tišine. Dakle, to je bol preko kog se navlači prosto to depresivno ćutanje, molitve i verovanje u jednu malu svetlicu na nebu. U septembru 1940. godine rađa se Annie Ernaux, majka joj postaje gazdarica jednog poluseoskog kafića Bakalnice u četvrti koju je rat poštedeo. I tako je život išao. I kaže, dok pišem, čas je vidim kao dobru, čas kao rođenu majku, to smo rekli. I da izgleda tu klackalicu koja potiče iz najranijeg detinjstva, Annie Ernaux nastoji da opisuje majku kao da je posredi neka druga majka i neka druga ćerka koja nije ona. I stoga ona piše najneutralnije što može. I dolazimo do tog trenutka kad ona izgovori. Rečenicu prestala je da mi bude uzor. Počela sam drugim očima da gledam sliku ženstvenosti koju sam nalazila u L'École de la Mode, sliku koje su se približavale majke mojih sitno-buržujskih drugarica. Bila sam ljuta što ne može da me prati, što me ostavlja bez pomoći u svetu, škole i prijateljica koji imaju dnevnu sobu u biblioteku, što kao prtljak može da mi podari samo svoj nespokoj i svoju sumnjičavost. S kim si bila, učiš li barem? I u svakoj smo se prilici obraćale jedna drugoj svađalačkim tonom. Njenim pokušajima da održimo nekadašnju, sada nemoguću prisnost suprotstavljala sam se ćutanjem. Majka bi joj govorila, prestani da puniš glavu svim tim, škola na prvom mestu. Ide u pansionat, a nije to uopšte ni zaslužila više od drugih. U nekim trenucima ove važne ćerke je videla gotovo klasnog neprijatelja. Za majku je pobuda značila samo jedno, odbacivanje siromaštva. I samo je jedan oblik imala ta pobuna, to je rad, zarađivanje novca, jednako sa drugima. I otuda onaj gorki prekor koji Annie Ernaux tada nije razumela kad joj majka kaže da su te strpali u fabriku sa 12 godina, ne bi ti mogla tako i ne znaš koliko si srećna. Kad je otišla da studira, između njih je postojala blagost, gotovo stidljivost onih koji više ne žive zajedno. I godinama su ti povraci kući bili jedini odnos Annie Ernaux s njenom majkom. Kad se udala Annie Ernaux za svog kolegu, fakultetski obrazovanog mladog čoveka, njegovi roditelji su bili fakultetski obrazovani, majka se divila svetu koji je ćerka uplovila i istovremeno se plašila da će je prezirati. I onda, 1967. godine, otac Annie Ernaux umire, a njena majka će samo reći, teško je kad izgubiš svog druga. I posle toga nailazi naizgled čudan period. Kasnije će se shvatiti da je to bio ulazak u noć. Konstatovanje da se nešto čudno dešava. Pokušaj da živi sama, majka, da živi kod mene, kod ćerke, pa u bolnici. Dešavale su se čudne stvari. Čekala je na staničnom peronu voz koji je već otišao. Priča o njoj dok je imala svoje mesto u svetu završava se tu, ona je gubila razum. To se zove Alzheimerova bolest, naziv koji su lekari dali jednom vidu staračke demencije. Ovdje ću malo da
iskočim iz ovog mog plana samo da bih mogla da stvari povežem i da ih dovedem do kraja. Dakle, tom detinjstvu ne pripada smrt majke, ali ona će to obraditi u knjizi Je ne suis pas sortie de ma nuit iz 1997, dakle imala je već gotovo 57 godina. I u vreme, kaže, inače ova se knjiga pojavila i kod nas u prevodu, dakle Nada Pojić prevela. U vreme dok je još bila kod mene, počela sam na papirićima bez datuma, onako da beležim razgovore, ponašanje moje majke koje me ispunjava užasom. Nisam mogla da podnesem da moja majka tako propada. Nije ni imala nameru sve ovo da objaviti, dugo sam mislila da ga neću objaviti. Možda sam u svojoj majci željela da ostavim samo jednu sliku, jednu istinu, onu koju sam pokušala da dam u knjizi Jedna žena. Predajem te stranice kako što su napisane, u zaprepašćenju i pometnji koje sam tada osjećala. Dakle, pred slikom majke koja se kruni kao ono što deca prave u pesku, one onako oblike, nije samo zaboravnost u pitanju, ona gubi stvari. Ona više nema osjećaj da je nešto njeno. Na kraju ostaje samo ta bolnička košulja u kojoj je. To više nije bila samo žena koju sam oduvek poznavala više od mog života. Međutim, po tom neljudskom pojavom, u tom glasu, pokretima, tom smehu, bila je to moja majka više nego ikad. I stalno se javlja jedna slika, obsesivna. Veliki otvoren prozor, jedna žena, ja, isporučena, gleda pejzaž. To je osunčan aprilski pejzaž detinjstva, a ona je ispred prozora koji gleda na detinjstvo. I kaže Annie Ernaux, taj me prizor uvek podsjeti na sliku Dorothee Tenning, se zove Rođendan. Na njoj se vidi žena goli grudi i otvorena vrata sa pogledom na beskraj. Često vidim crnu senku na njenom licu. U mom detinjstvu ona je za mene bila bela senka. Kako mogu da zaboravim da me do moje 16. godine zvala svojom belom lutkom? Između života i smrti imam samo nju. Malo umno. U trenutku objavljivanja ove knjige, Annie Ernaux je već usvojila određeni stil pisanja, gde piše bez ukrasa, metafora, bez stilskih figura. A opet je to toliko potresno. Scena, naginjem se da bih proverila zupce kočnice na kolicima moje majke. Ona se saginje i ona me ljubi u kosu. Preživeti taj gest, tu ljubav, svoju majku. U trenucima, retkim trenucima, sve ređim trenucima lucidnosti, bolničarke su pričale da je pričala samo o njoj, ne o ocu. I trenutak majčine smrti, to je trenutak kad je više neće čuti. A iz svega do sada što sam rekla, dakle jasno je da ona je bila život, ništa sem život i silovitost. I u svemu nadalje, u svim odnosima sa ljudima, sve događaje koji su se dešavali, ona je sameravala prema toj ljubavi koju je dobijala od majke. Svuda u svetu sam tražila ljubav svoje majke. A sad otac. Vidite ih ovde. Vidite i njega i Annie Ernaux, i dole majku i Ernaux. Vidite na naslovnoj strani knjige Mesto pod suncem, La Place, i tu ulicu gde se nalazi njihova radnja. A vidite i ovu naizgled romantičnu omotnicu knjige, gde imamo očigledno jednu odraslu žensku figuru majku, jednu manju žensku figuru ćerku, one realno postoje. I imamo jednu senku bez realnog postojanja, to je otac. Po ovome vidimo u stvari koju ulogu u njenom životu imala majka, što ne znači da otac nije bio važan. Knjigu La Place objavljuje 1984. godine, kod nas je objavljuje izdavačka kuća Prosveta 1997. godine u prevodu Nade Bojić. Ova knjiga je dobila i književnu nagradu, čuvenu Renaudot, i moram vam reći da na više od 20 jezika na koliko je prevedena ova knjiga, čini mi se da je naslov kod nas najbolje preveden. Svuda je kao La Place, Il Posto,
the place. A kod nas je mesto pod suncem. To je ono što osvoji njen otac u životu i toga se grčevito drži. Iz tog seljačkog okruženja prelazi u radničku klasu i on se toga grčevito drži. To je njegovo mesto pod suncem. Prva 3 romana koji prethode ovom romanu određuju se kao autobiografski romani, dok je ovaj tekst, u stvari, vrlo teže svrstati. Dakle, evidentno nije roman. I Pierre-Louis Faure kaže povodom toga da se u ovoj knjizi dešava u stvari trostruka estetička promena. Dakle, proširuje se fokalizacija, nije samo ja autor kino, nego je i priča o ocu. Otklon od fikcije i novi stil pisanja koji se zove écriture plate. Dakle, to je mesto tog estetičkog preobražaja, zato je ova knjiga važna između ostalog. Dakle, u ovom tekstu je prisutno ja koji govori o autorkinom životu, iskustvu, ali ne samo njenom. Dakle, onda je i u ovom smislu naslov zanimljiv. Dakle, to je autorkino mesto pod suncem, ali i očevo mesto pod suncem. Ali to je istovremeno i prilika da se pozivaju čitaoci da se stave na mesto glavnih junaka kako bi zajedno prošli kroz iskustvo simboličkog nasilja koje izazivaju odnosi među klasama. Dakle, Annie Ernaux nije više glavni junak ove priče. Ona zauzima pre svega ulogu svedoka i nekoga ko čini sastavni deo očevog života. Iz toga, Annie Ernaux traži novi način pisanja kojim bi osvedočila i posvedočila to izmeštanje. I to je ono, pre svega ovo delo naziva autosociobiografijom, a stil pisanja je écriture plate. Autosociobiografija dopušta da pripovedačevo ja ogrne i kolektivnu vrednost. Dakle, kao da Annie Ernaux pravi novi autobiografski pakt, dakle, ja pripovedač istovestan sa ja glavne junakinje, a opet sve je okrenuto kao ocu, a prvi deo knjige je suštinski biografski, gde se prikazuju događaje iz očevog života pre njenog rođenja. A i tu se pre svega prikazuje njegov socijalni put. U jednoj ženi vidjeli smo Ernaux navodi da piše delo koje je nešto između književnosti, sociologije i istorije. A za mesto pod suncem isto važi s tim što se može dodati i pozivanje na etnologiju. Uostalom, prvobitni naziv za ovu knjigu je trebalo da bude Éléments pour une ethnologie familiale, dakle, elementi za jednu porodičnu etnologiju. Upravo zahvaljujući tome što uključuje znanje i metode društvenih nauka, Annie Ernaux uspeva da napravi otklon od tradicionalne autobiografije. Dakle, ovdje imamo hibridni status pripovedača, dakle istovremeno je i pripovedač i svedok životu očevom i čini deo tog sveta čije vrednosti odavno prikrila. Originalnost se ovdje sastoji u tome jer se kroz pisanje nastoji da se uspostavi taj objektivni otklon, što je karakteristika za sociologiju i etnologiju. Dakle, kao što bi Claude Lévi-Strauss rekao, taj pogled iz daleka. Ja i kroz to ja, on, dakle, on, otac, postaje predmet analize i stiče vrednost reprezentativnog uzorka. Granica između ličnog i kolektivnog, ajde da kažemo da se ukida. I tu onda dolazimo do sljedećeg važnog pojma, to je takozvano transpersonalno ja, dakle ja i kroz mene mnoštvo drugih. Dakle, osnovna razlika između mesta pod suncem i tradicionalne autobiografije leži u sljedećem. Ja je sredstvo. Dakle, služim se svojom subjektivnošću da bih otkrila opštije mehanizme ili fenomene kolektivne koji uređuju društvo. I ovdje je ono što je važno, istražuje se realnost, dakle nije reč o kontemplaciji nad sopstvenom sudbinom. I ono što je isto važno jeste da ovdje ja podleže spoljašnjim determinizmima. I Ernaux kaže, ne smatram sebe jedinstvenom osobom u smislu apsolutne izuzetnosti. Više moju ličnost čine suma iskustava, društvenih, historijskih, seksualnih, jezičkih determinizama, njenu ličnost, dakle, čine svi ti determinizmi, i ona je u stalnom dijalogu sa svetom. I sve je to u funkciji etičkog i političkog plana, koji Ernaux ima pišući ovu knjigu, pisati, a da to ne bude izdaja. Epigraf za ovu knjigu, usuđujem se da dam ovo objašnjenje. Pisati, to je posljednje utočište posle izdaje Jean Genet.
Dakle, Annie Ernaux govori o očevom životu, osjeća krivicu jer se od njega udaljila, ali ne želi da sudi. Dakle, trebalo bi sve predstaviti sa najvećom dozom objektivnosti. I tu onda ona dolazi do ideje da u stvari ima tu ekrićuh plat, odnosno to, ajde da kažemo, neutralno, gotovo izveštajni stil pisanja. Dakle, ona odbija bilo kakve igre reči, višesmislenost, nema metafora. Sintaksa ne sme da otežava kretanje kroz tekst. U pitanju su jednostavne rečenice, umjesto subordonacije više je parataksa. Nominalne rečenice su česte, pa se kompoze se upotrebljava, ali ne i pa se sample. Pa se sample kao specifična karakteristika književnog jezika bila bi u stvari jezik neprijatelja. Dakle, one druge dominantne klase. Dakle, ovaj stil pisanja je želja za objektivnošću, bez pežorativne odrednice. Dakle, valja ispričati događaje baš takvi kakvi su, stvarni, ali bez emotivnog upliva, bez emotivnog tereta. Na taj način se omogućava da se realnost ne prepoji bilo kakvom osjećajnošću. Umjesto subjektivnog odnosa prema očevom životu, u stvari ona se postavlja se prema očevom životu sa otklonom sociologa ili etnologa. Tim njenim stilom ona iznosi činjenice, kao kad se konstatuje. Kao kad recimo kad se vrati iz škole, roditelji pitaju šta je bilo, kako je bilo u školi, a ona nabroji to. To je taj stil. Dakle, nema presuđivanja, dakle, i to se isto zove i klinički stil pisanja. I taj stil pisanja, do njega je teško došlo, ali je nekako posle išao prirodno. I evo neke od njenih navoda. Sve što znam jeste da je ova knjiga izgradila, kao što sam već rekla, stav koji uvijek imam pri pisanju, a koji se sastoji iz istraživanja spoljašnje i unutrašnje stvarnosti, intimnog i društvenog u stvarnom životu i sve to u isto vreme. A klinički stil koji kažete da koristim sastavni deo tog istraživanja, smatram ga nožem, gotovo oružjem kojem je potrebno. Ovo je prevela naša bivša studentkinja Nina Praštalo povodom izložbe o Annie Ernaux u organizaciji Alumnije Filološkog fakulteta. Kroz autosociobiografiju, dakle, Ernaux izjednačava svoju uspon na društvenoj lestvici sa činom izdaje, koju je počinila prema okruženju iz kojeg je potekla, a njen otac upravo predstavlja taj način života i taj sistem vrednosti. Mesto pod suncem pokazuju u kojoj meri sve veća sociokulturna distanca između oca i ćerke može uticati na njihov odnos. I kako se došlo od toga da ga zove tata, tatice, papa, bobo, da je on vodi na Fernandelove komedije i filmove, tako na vašare, kako se došlo do toga da kaže, mislim da on više ništa ne može da učini za mene. Kao da je ona daje genealogiju jedne razdvojene ljubavi, amour séparé. I u novim izdanjima ove knjige na onoj crvenoj traci upravo piše amour séparé. Sakupit ću sve reči, način ponašanja, sva interesovanja mog oca, činjenice koje su obeležile njegov život, sve objektivne znake njegovog postojanja u kom sam i ja također učestvovao, to je bio i njen svet iz kojeg je potekao. Nikakva poezija sećanja, bez razragane podrugljivosti. Jednostavno, pisanje prirodno mi polazi za rukom, kao kad sam nekada pisala roditeljima da bih im saopštila važne novosti. Dakle, željela sam da govorim i da pišem o svom ocu, njegovom životu, o nove udaljenosti koja je između njega i mene nastala u toku moje mladosti. Klasna odvojenost, ali posebna koja nema imena, kao različite ljubavi. Dakle, u adolescentskom dobu ona se priklanja drugačijem sistemu vrednosti, usvaja jezik iz škole, buržoaske vrednosti koje se opet kroz jezik naravno prenose, i očev autoritet zamenjuje se onim koji predstavlja škola. Otac je sve manje vrhovni sudija, arbitar u razlikovanju dobrog i lošeg, istinitog i lažnog. Ćerka ga postepeno svrstava u grupu potlačenih. Povratak u svet iz kog je potekla nemoguće je poništiti to novo znanje koje je stekla. I nakon sahrane može samo da ustvrdi, sad sam stvarno bužuljka, prekasno je. I samo da vam kažem, da vam kažem nekoliko citata koji se tiču te tačke prekida. Krećem se ka građanskoj klasi, prihvaćena sam na žurkama. Čak su mi ideje moje sredine delovale smešno, na primjer predrasude policija, ona je potrebna. Ili nisi muškarac ako nisi odslužio vojsku. Svet se za mene preokrenuo. Čitala sam pravu literaturu, prepisivala sam rečenice, stihove koji, verovala sam, izražavaju moju dušu, neizrecivo od mog života.
Otac je ušao u kategoriju jednostavnih ili skromnih ili čestitih ljudi. Iako je želeo da uspe kroz školu, on se nervirao što je celog dana vidi zaronjenu u knjige, čemu je pripisivao njeno namušeno lice i lošu narav. Pred porodicom mušterijama osjećanje i neprijatnosti je imao gotovo stida što u 17. godini još ne zarađujem za život. A oko nas sve devojke mojih godina išle su u kancelariju, u fabriku ili su stajale iza kase u radnjama njihovih roditelja. Bojao se da ne misle da sam ja jedna lenjivica, on razmetljivac. I kao izvinjenje, nikad je nismo terali, to je u njoj. Govorio je kako dobro učim, nikada da dobro radi. Raditi, to je bilo samo raditi rukama. Školovanje za njega nije bilo ni u kakvoj vezi sa običnim životom. Svi važni događaji u životu Ani Ernaux proističu iz velikog bola i onda ona ispisuje taj bol. Verujem da se sve u mestu pod suncem, njegova forma, stil, sadržaj izrodio iz bola. I to iz onog koji me je opuzeo kao tinejdžerku kad sam počela da se udaljavam od oca bivšeg radnika, vlasnika male prodavnice. Bio je to bezimeni bol, mešavina krivice, nerazumevanja i bunta. Zašto moj otac ne čita? Zašto je tako neuglađen? Bio je to bol od kojeg se čovjek stidi, koji nikome ne može priznati niti objasniti. A za njim je došao drugi bol, priznanom gubitku tog oca, nakon što sam ostvarila u suštini njegov san u mom društvenom usponu, postala sam učiteljica, prešla u drugi svet, u onaj koji nas je snishodljivo nazivao ljudima skromnih primanja. Morala sam da pišem o svom ocu, o njegovoj putanji od seljaka do malog trgovca, o njegovom načinu života, ali sam morala da napišem dobru knjigu u skladu sa živim sećanjem na moj bol. Ovo je njen otac, ovo u sredini, to je njegov u stvari deda. Njen deda. Deda je bio kočijaš, radio na farmi, od svojeg 8. godine nije radio ništa drugo. Bio je okrutan čovjek, niko se nije usuđivao sa njim da zametne kavgu. Ali ova okrutost bila je njegov životni izvor njegove snage da se odupre bedi i da poveruje da je čovjek. Samo jednom ga je vidjela u staračkom domu i kad god bi o njoj pričala, rekla je on ne zna ni da čita ni da piše. Kao da se njegov život i njegov karakter ne bi mogli shvatiti bez tog podatka. Posebno bi se razbesneo kad bi vidjela neku porodicu da se zadubio u knjigu ili u novine. A baba po ocu, ona je išla u školu kod časnih sestara. Kao i druge žene, i ona je kod kuće tkala za jednu fabriku. Ona je sama bila veoma čista, kao i njena kuća, čistoća, pored vere, najznačajnija osobina u selu kome se susedi budno motrili belinu i stanju veša. Bila je čak i otmena njena baka po ocu. Za vreme praznika nosila je lažnu zadnjicu od kartona. A u stvari u kakvim su uslovima živeli? Živeli su u niskoj kući sa slanatim krovom i podom od nabijene zemlje. Kao čistoća i vera ih je činila dostojanstvene. I pogledajte sada, kada bude čitala Prusta i Morijaka, Ani Ernaux će reći da ne veruje da oni govore o vremenu u kom je živeo moj otac. Sredina u kojoj je živeo njen otac pripadala je srednjem veku. Deca su imala gliste da bi ih isterali sa unutrašnje strane košulje, pored pupka uživali su malu kesu napunjenu belom lukom. Zimi naravno vatra ušima. Otac je izostaje u škole zbog poljoprivrednih radova, naučio da čita, piše bez greške, voleo je školu. Ali otac ga ispisao iz škole da bi ga zaposlio na istoj farmi na kojoj je on radio. Više ga nisu mogli hraniti, a da ništa ne radi. O tome se nije razmišljalo, tako je bilo za sve. Posle Prvog svjetskog rata, po povratku kući, otac nije više želeo da se bavi kulturom. Da, dobro sam rekla, kulturom. Uvijek je tako nazivao rad na obrađivanju zemlje, kultura. Drugi smisao kulture, onaj duhovni, nije mu bio od koristi. Nije ni njemu bilo drugog izbora nego da počne da radi u fabrici. I 1928. godine, dakle, za ženu uzima majku Ani Ernaux. Malo pomalo, uz uspone i padove, kako to obično biva, dolaze do nekog novca i uvek je bio ta ideja pomirljiva. Bilo je i nesrećenih od nas. Nije pio, tražio je svoje mesto pod suncem. Kada mu je umrla ćerka, bio je slomljen, naravno, a jedna od njegovih osobina također jeste, pred osobama koje je smatrao značajnim osjećao je stidljivu ukočenost, nikada nije postavljao pitanja. Rečju ponašao se inteligentno, bolje da ćuti nego da kaže nešto grubo. Takvo ponašanje otkrivalo je našu inferiornost i njeno neprihvatanje tako što smo je prikrivali što je moguće bolje. Dakle, jasna opsednutost šta će misliti o nama. I važno pravilo u porodici.
Kritički pogled drugih uvek osujetiti ljubaznošću, odsustvom stava, pomna pažnja začudi onih od kojih preti opasnost. Bila je dovoljno iskrena Arnija da kaže da je ona često tako mislila i dugo tako mislila i da u suštini ne zna trenutak kad je prestala to da čini. Sad, nešto što je u domenu naše profesije, a to je jezik kao pokazatelj inferiornosti. Govor patois dijalektom bio je jezik roditelja mog oca i majke. I ima ljudi koji cene slikovitost dijalekata i francuskog narodnog jezika. I kaže jedno, tako je Proust kod Françoise sa ushićenjem otkrivao nepravilnosti stare reči. Samo ova estetika mu odgovara pošto je Françoise njegova služavka, a ne njegova majka. Pošto sam nikada nije osetio kako mu taj način izražavanja spontano silazi sa usana. To kažem jer će Arnie Ernaux biti gošća Antoine Compagnonu, imaće predavanje po pozivu na Collège de France i predavanje će se zvati Proust, Françoise et moi. Za mog oca govor u dijalektu bio je zastarao i ružan znak inferiornosti i bio je ponosan što je delimično mogao da ga se oslobodi, čak i ako njegov francuski nije bio dobar, svejedno je bio francuski, nije bio dobar. Nikad nije kročio u muzej. Voleo je anegdotu o ocu koji sa sela dolazi u grad u posetu sinu. Podsjetit ću vas na ovaj primer malo kasnije. I taj otac pilji u veš mašinu koja radi, okreće veš u bubnju, na kraju ustaje, odmahuje rukom i kaže svoje snahi: neka priča ko šta hoće televizija i nije neka stvar. Dakle, objasnit ću vam to, Bourdieu sve to objasnio. Počinila sam se ženi sveta u kom živi, koji se trudi da zaboravite uspomene iz sveta, onih nižih, kao da je to nešto što pripada nečem neukusnom. Evo još nekih porodičnih slika. Roditelj Arnie Ernaux na jednoj porodičnoj proslavi, u društvu Arnie Ernaux kada je bila malo manja, kada je bila malo veća, kada je kupio prvi Citroen CX-4 i njegova izjava koju je dao, njegovo priznanje koje je dao ćerki, ne znajući šta sve ćerka misli, a misli sve ovo što sam vam sada rekla: je ne t'ai jamais fait honte. Nikad te nisam postideo. Kada je došla da organizuje sahranu svog oca, u džepu njegovog odela naći će dve stvari. U sliku, u gornjem redu je zaokružen, to je on. Dakle, to je njegovo osvojeno mesto pod suncem. To je njegovo polje, gde se osjećao dobro i grčevito je sve radio da to zadrži. A ovo drugo je isečak iz lokalnih novina koji je objavio rezultate školskog uspeha pojedinih učenika, među njima je bilo ime Arnie Ernaux. Dakle, on joj nije pokazivao ljubav na dnevnom nivou, a ta je ljubav bila suštinska i stvarna. Na porodičnim okupljanjima često bi dolazio fotograf i, recimo, svako bi se slikao sa nečim što mu je vredno. Mnogi su smatrali da bi trebalo da uzmu neki predmet koji im je vredan. U toj situaciji otac Arnie Ernaux uzme nju za ruku i slika se za nju, pa ona mi je najvrednija, sa njom ću da se slikam. Je ne t'ai jamais fait honte. L'autre fille, 2016. godine. Jedne nedelje u avgustu 1950. godine, Arnie Ernaux znači ima 10 godina, ona se igra napolju na ulici, njena majka izlazi iz radnje da bi nešto tajno u poverenju razgovarala sa jednom mušterijom, svega nekoliko metara od nje. Arnie Ernaux sasvim lepo može da čuje šta njih dve govore i delovi tog razgovora koji je imao svojevrstan ispovedni ton, svakako izrečen u poverenju, ostaju zauvek u pamćenju desetogodišnje devojčice. Reč je o ogromnoj, o užasnoj, o strašnoj tajni. Njeni roditelji su pre njenog rođenja imali dete, devojčicu, zvala se Jeanette, rođena 1932. godine. U šestoj godine je umrla od difterije. I to je jedan jedini put da je Ernaux čula nešto o tome iz usta svoje majke, i tada majka njoj to nije rekla, nego posredno je to čula. Otac je pronašao svoje mrtvo dete, doživeo slom
a kasnije čula od rođaka, jel, kako se sve to dešavalo, i sve su to bile posredne informacije. Nad ovom cestrom se nadvio zid ćutanja. I ovo ćutanje je pokretač priče o njenoj sestri, zvala se Žinet. Tišina. Ona umire da bi se Erno rodila. Tajna je zakopana i stvarno i simbolički. Porodični trio i dalje postoji, detinjstvo ide svojim tokom, samo sa novim detetom. Jedan član je zamenjen, a Annie Ernaux je često iz sebe shvatala, kao što se u psihologiji kaže, kao zamnesko dete. Izdavačka kuća Nil je oformila jednu seriju, ediciju Les Affranchis, oslobođeni, gde su piscima predlagali da napišu neko nemoguće pismo. Nemoguće u smislu da se nikad nisu usudili nekome da napišu pismo, da bi se nekim razrešili neke svađe i probleme, ili da napišu jednostavno pismo nekome kome je bilo to nemoguće napisati, jer taj neko više nije živ. Annie Ernaux prihvata ovaj poziv i piše ovaj tekst, dakle, ovu knjigu Epistolarne forme. I u jednom razgovoru pominje ovu sliku, ovaj crtež, Reiserov. Le pont des enfants perdus. Ako bolje zagledamo, to je to. Porodični trio, posle smrti deteta, nastavlja i ponavlja sve obrasce kao što ih imao sa onim prvim detetom, kao da se ništa nije desilo. Dakle, na početku imamo stope jedne odrasle osobe i s leve i desne strane otiske dve manje osobe. Do nekog trenutka kada put nastavljaju samo odrasla osoba i jedna manja osoba. Druge malih stopa nema. I sve bi to bilo nekako i logično, možda i shvatljivo, da se ovde most ne prekida. Kada bi se most nastavio, ova linija, kada ne bi bilo ovog prekida, onda bismo mogli da pomislimo da se zaista nešto desilo. Ovako, kada most nastavlja kao da ništa nije bilo, kao da se ništa nije desilo. Dakle, od ćerke, ima samo taj majčin razgovor, kao neki znak, i ono što je posredno čula od rođaka, ima ovu jednu fotografiju. To je Žinet. Posle je dobila još 5-6 slika od rođaka, ali ovo je on koji imala lično. I u tom trenutku kada majka razgovara sa svojom mušterijom, ona kaže, to je mala svetica koja je otišla na nebo i ona je gentille, za razliku od celle-là, od Annie Ernaux, koja nije gentille. I onda Annie Ernaux nabraja sva moguća značenja ove reči prideva gentille. I napravljena je jedna predstava, mislim da će vam sve biti jasno. Dans les années 50, les adultes nous considéraient, nous, les enfants, comme des êtres aux oreilles négligeables, devant qui on pouvait tout dire sans conséquence. À l'exception des choses sexuelles que j'ai seulement d'habitude. Et ceci dont je suis sûre. Parce que j'ai souvent entendu ensuite ces récits mortuaires, confiés de femme à femme, sorte de memento mori où toute la douleur s'épanche et se partage dans la précision des circonstances et l'énumération des détails. Dans les années... Ovo je plakat za tu predstavu, izvinjavam se, ovo je tehničko nedaći. Ova devojčica crna je očigledno Annie Ernaux, inače nije imala tamnu kosu, ali ovde predstavljena da bude više da bude zemaljskija. I imamo terre, zemlja, imamo sve ove školske igrice koje nisu igrali, imamo nebo i ovu devojčicu zlatno-plave kose. I ona kaže, prema papirima, prema dokumentima, ti si moja sestra, nosiš isto moje devojačko prezime Duchesne. Ali ti nisi moja sestra, nikada te nisi ni bila. Nismo se zajedno igrali, nismo zajedno jele, nismo spavale zajedno. Nikad te nisam dodirnula, nikad te nisam zagrlila. Ne znam koja je boja tvojih očiju, nikad te nisam videla. Nemam sećanje o tebi. Ti si bila mrtva već 2,5 godine kad sam se ja rodila. Ti si dete neba. Mala nevidljiva devojčica koja je uvek odsutna iz svakog razgovora.
A ušla si mrtva u moj život kad sam imala 10 godina. To da je ona umrla da bi Ani Ernaux živela, istovremeno je Ernaux osjećala i neku vrstu ponosa, ajde da budemo iskreni, taštine i krivice. A onda dolazi do osvešćenja da je u stvari njena sestra umrla da bi ona pisala, da bi Ernaux pisala. I zapisuje Ani Ernaux jednu Claudelovu rečenicu. Da, stvarno verujem da sam došao da nisam došao tek tako na ovaj svet. Ima nešto u meni čega svet ne bi mogao da se liši. Dakle, ja ne pišem zato što si ti mrtva. Ti si mrtva da bih ja pisao, to je velika razlika. Naravno, o ovome nikada neće govoriti sa svojim roditeljima, to sam vam rekla, zid čuta. Ti postojiš samo kroz ono kako si obeležila moj identitet. I to što ti pišem, to samo znači da te podsjećam na tvoje odsustvo. Da opišem to nasleđe odsutnosti. Ti si prazna, nemoguća forma. Ja to ne mogu da ispunim pisanjem. Dakle, iako na početku taj proces pisanja pisma preminuloj sestri deluje kao nešto prilično mirno, kao da se neke tu stvari razrešavaju. Razrešavaju se razne stvari 1952. godine. Ani Ernaux objavljuje knjigu La Honte. Obratite pažnju kada se ovako zatvaraju prozori i stavljaju zavese, kad se nešto krije od tuđih pogleda. Rađen je osjećaj srama vezan je za konkretan događaj iz autorkinog života i datuma se seća, tom scenom i započinje tekst. Bilo je to 15. juna 1952. godine, prvi i precizan siguran datum kog se sećam iz detinjstva. Moj otac je pokušao da ubije moju majku. Dakle, reč je o traumatičnom događaju koji je imao potpuno formativan značaj za nju. Scena koja prisustuje tog 15. juna 1952. godine ni u čemu ne korespondira sa obrascem ponašanja koji poznaje i koji je priznat, prihvaćen u okviru porodice i u okviru tog novog okruženja u privatnoj katoličkoj školi u kojoj je išla. U tom trenutku ona ne može da nađe ni reč kojim bi nazvala taj događaj. Toliko je to bilo strano. To je nešto što je bilo vezano za ludilo, za smrt, za bol. Stid je osjećanje koje duboko pogađa ličnost, neka vrsta, dakle, bola, ogromnog, neizrecivo, koji se krije, ne imenuje se, jer prosto reči za to ne postoje. Istovremeno ona osjeća i pravo da o tom događaju sudi. Ona u šta jeste sigurna, jeste to da je taj događaj je stran za oba sveta u kojima je tad rasla. Dakle, ovo osjećanje srama je formativno. Sve što joj se od tada bude dešavalo u životu sameravat će sa tom epizodom. I nikada neće naći ravno toj sceni. Traumatični karakter te scene može nas navesti da sve ovo sagledamo u psihoanalitičkom ključu, sama je Ani Ernaux mogla da pomisli o tome, ali nam je sugerisala da to nije pravi put, jer bismo tako samo ukazali na zastrašujuću prirodu te scene, a nastavak je jasan, dakle radi se o traumi od porodičnog života, bogovi detinjstva su pali. Sve je to poznato i sama Ernaux je o tome razmišljala, dakle, iako nije pronalazila reči tog dana, kao da je nesvesno formalizovala svoju bol kroz jedan izraz normandijski gagner malheur. Gagner malheur. Devenir fou et malheureux pour toujours à la suite d'un effroi. Dakle, narodski izraz gdje se taj osjećaj srama već upliče u mrežu društvenih determinizama, jer reč je o društvenom sramu. Tek kad shvati stvarnost te epohe, kad ukrsti sistem vrednosti dva sveta, jednog iz kog polako izlazi i drugog novog koji lagano prihvata kao svoj, ona će moći da otkrije društvene determinizme koji su doveli do tog osjećaja srama. Sa ovom scenom ona iskoračuje iz onoga što se zove innocence sociale, društvena nevinost. Do tada je postojalo izvesno poklapanje dva sistema vrednosti porodičnih i onih vrednosti iz škole. Recimo, porodici ogleda se da imamo tu želju da se izdigne, napreduje, da se prećutno poštuje osnovno pravilo être comme tout le monde, biti kao sav normalan svet. U privatnoj školi su opet gajili iluziju da nema ni bogatih, ni siromašnih u internatu, svi su jedna velika katolička porodica. A sa ovom scenom Ernaux vidi svoju porodicu u drugačijim očima. Porodica je drugačija i inferiorna.
Dakle, prestali smo da, kaže ona, da pripadamo kategoriji ispravnih ljudi koji ne piju, koji se ne tuku, koji se lepo oblače kad idu u grad. Otkriva da ona i njeni roditelji ne ispunjavaju pravila dostojanstva i škole, dakle pravila buržoaskog sveta koji je društveno dominantan. Ona sa ovom shemom shvata da svet oko nje podleže hijerarhiji i da u toj hijerarhiji nužno ona i njeni roditelji pripadaju inferiornoj klasi. Osjećaj srama se javlja odjednom jer gleda svoje roditelje i njihov način života i razmišljanja očima privatne škole. Scena porodičnog nasilja nije doslovno uzrok tog osjećaja stida, već trenutak u kom ona otkriva i prihvata osjećaj stida koji buržoaska norma nameće. I leto koje će uslediti samo će pokazati kroz primjere to simboličko nasilje koje karakteriše društvene odnose. I pokazat će sve primjere društvene inferiornosti njene porodice. Dakle, kako Erno bude sve uspešnije u svom školovanju, kako bude sve više prisvajala kao svoje afinitete i razmišljanja buržoaskog i kultivisanog sveta, osjećaj srama će po njoj biti opravdaniji i utemeljeniji. I taj sram se hrani njenim sve većim znanjem koji stiče u školi tokom njenog prelaska iz jedne u drugu klasu. Ona postaje ono što se zove transfuge de classe, klasni migrant. I otkriće da postoje društvene jednakosti odgovara iskustvu, to je transgresivne inicijacije, kako ona kaže, i taj proces se ne može poništiti. Ona je prosto videla ono što nije trebalo da se vidi. I od tada sve oko sebe tumači u ključu društvenih jednakosti, u rečima, u ponašanju roditelja, ona vidi, osjeća prezir prema svemu tome, prema tom svom okruženju. I u tom smislu karakteristična je scena iz restorana, ona i njen otac otišli su u tur i u restoranu sede i ona u jednom trenutku u ogledalu vidi jednu drugu porodicu, buržoasku, vidi devojčicu koja je po svemu drugačija od nje. I osjeća nemoć jer ništa ne može da učini, ništa ne zna šta bi mogla da učini da liči na tu devojčicu. I ta scena će joj se urezati u sećanje. Stalno će joj se vraćati kao dokaz o tome da postoje dva sveta. I svest o toj neumitnoj činjenici da one i njeni roditelji pripadaju ovom donjem svetu. I ovdje će da primeni na kraju metod karakterističan za etnologiju. Ona pokušava dakle, da shvati zašto ta scena od 15. juna 1952. koja je prisustvovala označava početak vremena u kojem neprestano ima osjećaj srama. Dakle, imamo lično iskustvo devojčice od 12 godina, to se mora objektivizirati, dakle, predstaviti taj događaj viđen očima nekog drugog, dakle, iz daljine, kao etnolog i sociolog. Kao početnu tačku najpre uzima sopstvena sećanja. Međutim, ako ih afektivno, kako kažem, analizira, onda je svesna njihove krhkosti. Lično sećanje uzeto na takav način ne nudi istinitost. Ono što je u sećanju u stvari ostalo od te scene jeste samo to osjećanje koje se pojavilo, ostalih preciznosti nema. Onda ide drugi korak preduzima, traži materijalne dokaze iz tog vremena. Pa ima neke sitnice koje je imala malu Bibliju, neke isečke iz novina, koji su se nekim čudom uvek su preživljavali njihove brojne selidbe. Ali ni to je ništa nije pomoglo da shvati to vreme, jer u trenutku kad ona gleda te stvarčice, ona više nije devojčica iz 1952. godine, ona čak pita kako je ovo moglo da bude moje. Onda odlazi u arhiv u Ruanu i konsultuje regionalni časopis, list Paris Normandie iz 1952. godine koga da čita njen otac, ali i to se završava kao neuspehom, jer nije bilo pomoći, dakle novinarska istina nije što sociološka. I zato je najbolji u stvari taj etnološki postupak, koji dakle nije introspekcija, već strpljivo rekonstruisanje jednog pogleda na svet koji više ne postoji. I treba istražiti, pobrojati sve principe i zakone koji su uređivali svet godišnje devojčice, kao što bi učinio pravi etnolog koji proučava neku ljudsku zajednicu. I koristeći znanje koje u međuvremenu stekla, razne sociološke kompetencije, Erno može objektivno da posmatra lične uspomene i da pokaže vezu sa tom traumatičnom scenom. Dakle, etnološki pristup prema ličnoj prošlosti omogućio je da scenu od juna 1952. postavi u mrežu društveno determinisanih kodova i vrednosti. I onda dolazimo do
činjenice da ona ima veliki dug prema Pierre Bourdievu. O njemu govori u 3 navrata. U zborniku Bourdieu et la littérature iz 2010. godine tekst se zove La preuve par corps, u kojem govori o onoj slici i onim isečcima iz novina. Povodom njegove smrti, po smrti Pierre Bourdieu, ona objavljuje tekst Le Chagrin 2002. godine u listu Monde, gdje kaže da je čitanje njegovih tekstova za nju bio ontološki šok. Ona nije bila isto biće pre i posle tog čitanja. Ali ono što će na nju najviše ostaviti uticaja, tako, jeste La distinction Pierre Bourdieu, distinkcija, i ona to objavljuje u zborniku L'Insoumission en héritage, koje je i kod nas prevedeno, nepokoravanje kao nasleđe, i taj tekst se zove La distinction, œuvre totale et révolutionnaire. Bourdieu upoznaje i pre La distinction, upoznaje ga kroz njegove studije Les héritiers et la reproduction, ali u ovom delu La distinction ona nailazi na prepoznavanje. Na prepoznavanje stvarnosti onakve kakvu je ona pamtila, koju je proživala i u samom svome telu. Ona u distinkciji Bourdievu na naučni način nalazi potvrđeno ono što je postojalo kao njeno sećanje. Prepoznala je da postoji odvajanje načina života klase koja dominira ekonomski ili kulturno i načina života svojstvenoj srednjoj klasi i onoj trećoj najnižoj. Ona je prepoznala nevidljive forme kroz koje se ostvaruje dominacija. I to nije bilo samo prepoznavanje, objašnjavanje događaja iz ličnog života, nego i potpuno razotkrivanje društva i odnosa. Ona vidi originalnost u Bourdieuovoj teoriji, pre svega u smislu raskida sa tradicijom. Da podsjetim, do Bourdieuva društvene klase su se definisale pre svega preko veličine ekonomskog kapitala, što povlači odnose eksploatacije, to je jasno. Toj definiciji Bourdieu suprotstavlja relacionu šemu, po njemu neka klasa se ne definiše po količini kapitala, već preko odnosa koje ima sa drugim klasama. Ja sad neću ulaziti naročito u Bourdievu sociologiju, nego ću se samo oslanjati na ono šta Erno navodi kao ključne termine. Ključni termini su kulturni kapital, polje i habitus. I na kraju habitus koji određuje način života jedne klase. Pre svega, kulturni kapital. Postoje 3 vrste kulturnog kapitala, vrlo kratko. Institucionalizovani kulturni kapital, koji se sastoji od institucionalizovanog priznanja, najčešće u obliku akademskog zvanja ili kvalifikacije, i to je dato pojedincu. Ovaj institucionalizovani kulturni kapital može se vrednovati, odnosno prevrednovati i pretvoriti u ekonomski kapital na tržištu rada, dakle, što imate viši stepen stručne spreme, možete dobiti bolje radno mesto, više novca. Postoji i objektivni kulturni kapital koji se sastoji od fizičkih objekata koje vi imate, recimo neki naučni instrumenti, ali bolje da kažem umetnička dela. Ali, pri tome, ta umetnička dela treba zaista da razumete i da ih imate i da ih volite, zato što ih razumete, a ne zato što bi oni bili pogodni da se pretvore u finansijski kapital, tako ekonomski. I postoji otelovljeni kapital, koji se sastoji od svesno stečenog i nesvesno nasleđenog, pri čemu ova reč nasleđeno, dakle svesno stečenog i pasivno nasleđenog svojstava samoga sebe. Da je ovo nasleđeno, dakle, se ne koristi u genetskom smislu, već u smislu prijema tokom vremena obično porodice kroz socijalizaciju, kulturu ili tradiciju. Kulturni kapital se izražava kroz habitus. Habitus to je način razmišljanja, način odevanja, način ponašanja, način govora, način obedovanja. Dakle, sve ono što se prenosilo u okviru jedne klase vremenom. Vi niste ni svesni da ste to, da kažem, nasledili, a i vi to stičete tokom svog života. Taj habitus mora da bude u vezi sa poljem, to je champ. Champ je, dakle, polje klasne borbe i tu se pojedinci u okviru te jednog polja, u okviru te klasne borbe bore za svoje mesto pod suncem. Tako je Annie Ernaux u svom polju, dakle, izborio se za svoje mesto pod suncem, dakle, da pripada radničkoj klasi i od toga nije hteo da odustaje. Vrlo je zgodno i obično se dešava da se polje i habitus slažu. Onda se, recimo, pripadnici jedne radničke porodice odmah naruče kod druge radničke porodice, dakle, deluje kao da se stvari odvijaju same od sebe. Problem nastane, jel tako, kada se ne slažu polje i habitus.
Kao ono kada otac sa sela, da vas podsjetim, ode kod sina u grad, tako i tumači na način na koji tumači. Ili kada studentkinja radničkog porekla slučajno bude pozvana na žurku koju organizuju buržuje. Dakle, habitus je nesvjesno određen klasom, polje vidimo šta je, dakle ja ne bih dalje od ovoga, osim što bih rekla samo da habitus kao sistem sklonosti i afiniteta određuje odgovarajući način života, pa ona dominantna klasa koja ima tu taj osjećaj da se razlikuje, osjećaj jedinstvenosti, distinkcije. Ona druga klasa koja pokazuje dobru kulturnu volju, koja bi želela da deli vrednosti ove prve klase, pa recimo preko obrazovanja, kada se roditelji žrtvuju, prepoznajete situaciju roditelja mirno, da svoje dete podignu u tu višu klasu. I postoji ova treća, najniža klasa, koja ima izbor tako što nema izbora. U toj klasi je sve po principu nedostatnosti, nedovoljnosti. I po principu konformiteta. I ovdje ću samo da vam kažem šta je ona rekla po tome. Kao dete koje je živjelo u potlačenom okruženju, rano sam razvila svest o stalnosti, stvarnosti klasne borbe. Bourdieu negde evocira višak sećanja koji imaju stigmatizovane individue, to jest neizbrisivo sećanje. Ja ću ga imati zauvek. Ono je u srcu mog viđenja ljudi. Da pojednostavim, svest o stvarnim mehanizmima u društvenim klasama, o položaju migranta, o ulozi kulture i književnosti da prikriju stvarnost, je sasvim izmenila moju želju. Više mi nije bilo glavno da stvorim nešto lepo, već pre svega nešto stvarno. A pisanje je omogućavalo iznošenje stvarnosti na videlo. Na primer, stanja radničke klase iz mog detinjstva, procesa kulturacije koji je doveo do raskida sa svetom iz kog sam potekla i ženske seksualnosti. Dozvolite mi, jako mi je važno to i da kažem, postoje dva pisca koji se izričito pozivaju na Annie Ernaux u smislu da ih je inspirisala kroz svoje iskustvo klasnog migranta. To su Didier Ribon i Edouard Louis. Edouard Louis je i priredio, dakle, ono tamo izdanje. I Didier Ribon piše Povratak u Reims, što odgovara u stvari onome što je Annie Ernaux napisala Povratak u Yvetot. On deli, pošto i on sam bio, on je bio sociolog i filozof, i kad ga je majka, i isto iskustvo ima, dakle, prelazak iz niže u višu klasu putem obrazovanja, kad ga majka pita, a ti šta predaješ, filozofiju, ne sociologiju, a to je ono o društvu. Međutim, i Edouard Louis i Didier Ribon, pored tog iskustva, bolnog iskustva, da kažem, prelaska iz jedne klase u drugu klasu, potrebe, neophodnosti, tako da se odreknu tog prvog sveta iz kog su potekli, ima još jednu drugu tešku borbu, stigmatizovani su kao homoseksualci. I ovdje bih zaista insistirala samo da pročitam 3 kratka odlomka kada Didier Ribon u Povratku u Reims stvari govori o Ernaux i Bourdieu. Vrlo sam precizno prepoznao ono što sam tada proživljavao u knjigama Annie Ernaux, kojima je obradila svoje roditelji i klasnu distancu koju je od njih delila. Čudesno ona opisuje malaksalost i nelagodu koju osjeća kada se vraća kod svojih roditelja nakon što je ne samo napustila porodični dom, nego i porodicu i svet kojima uprkos svemu i dalje pripada. I taj uznemirujući osjećaj da je ujedno došla kući i u strani svet. U tim okolnostima na videlu izlazi sve ono čega smo se, kako volimo verovati, oslobodili, ali što nepogrešivo prepoznajemo kao deo strukture naše ličnosti. Nelagoda nastala zbog pripadnosti dvama različitim svetovima, toliko udaljenih jedan od drugoga da se čine nepomirljivima, ali koji ipak postoje istovremeno u svemu onome što jesmo. Reč je da se poslužimo lepim i snažnim Bourdieuovim pojmom o melanholiji povezano sa rascepljenim habitusom. Neobično je kako ta podsvesna i nejasna nelagoda svom snagom izbije na površinu upravo u trenutku kojem je pokušamo prevladati ili barem ublažiti, a s njom povezana melanholija udvostruči svoju silinu. Citirao sam odlomak iz intervjua sa Annie Ernaux, koji mi je bio izrazito značajan intervju. Kada su je pitali o uticaju koje Bourdieuovo delo izvršilo na njen rad, ispričala je kako je kada je kao vrlo mlada pravila prve korake u svet književnosti u svoj dnevnik, verovatno nekoj nije spalila majka, zabeležila "osvetit ću svoju rasu". Značilo je to objasniti, da će osvetiti svet iz kojeg je potekla, svet društveno počinjenih. I Bourdieovi tekstovi su za nju postali tajni nalog da uroni u svoje sećanje i piše o razdoru koji prati putanju društvenog uspona, o sramu koji sa sobom nosi. Tako smo ovdje došli do, već u periodu koji sam govorila, do 18. njene godine, koja će ovdje biti u stvari posljednja godina kojom ćemo se baviti, pre njenog ulaska u svet, koji će također biti obeleženo vrlo traumatičnim događajima. U knjizi
Memoire de fille, devoječke uspomene, nije prevedena kod nas, iz 2016. godine. Postoje zgodni odlomci koji nam pokazuju kakva je ona bila kad je otišla sa svojih 18 godina u letnju koloniju da radi, gde će joj se desiti prvo svjetsko iskustvo i sve će se onda poremetiti. Dakle, da vidimo šta je načinilo od nje tih 18 godina, sve ove ličnosti koje sam pomenula, sve ovi događaji. Reči mi padnu na pamet same o sebe, sva zrači žudnjom i ponosom i samo čeka da se zaljubi. Najradije bi tu stala kao da ne treba ništa drugo reći, kao da smo time rekli sve što treba znati za nastavak. Ali to je romanesna iluzija, definicija po meri fikcionalne junakinje. No treba otići dalje, definisati podlogu, društvenu, porodičnu, seksualnu, koja u tom trenutku hrani njeno žudnju i ponos i to iščekivanje. Potražiti povode ponosa i izvore sna. Reći, prvi put je bez roditelja. Dakle, 18. godina prvi put izlazi iz tog univerzuma u kojem je živela do tada, ali da vidimo šta je ona ponela iz tog sveta u trenutku kada hoće da izađe iz njega. Kaže, nikad se pre toga nije maknula iz svoje zabiti. Jedinica je, roditelji nad njom strepe jer im je starija kći umrla sa 6 godina, a nju im je sa 5 godina zamalo odneo tetanus, nije bilo vakcine tamo. Vanjski svet joj nije bio zabranjen, ali je bio izvor straha za oca i nepoverenja za majku. Mogu se nabrajati sve njene društvene nepoznanice. Ne znam da telefonira, nikad se nije tuširala ni kupala u kadi. Ne poznaje ni jednu drugu sredinu osim vlastite radničke i katoličke da bi u školi gde je išla. Kao da je nespretna, usiljena, čak neotesana. Ali i silno je nesigurna u govoru i ponašanju. Ali najintenzivnije živi u knjigama, koje guta od kako zna čitati. I iz njih i ženskih časopisa naučila je sve što zna o svetu. Kod kuće na domaćem terenu, dakle za svih tih 18 godina, sve je dopušteno, živi kao kraljica i tako se ponaša, kraljevski je ponosna. Ne toliko zato što je najbolja u razredu, što je u neku ruku prirodna stvar, nego zato što uči matematiku, latinski, engleski, piše eseje o književnosti, a niko oko nje sa svim tim nema blage veze. Ponosna je jer je izuzetak, jer joj to priznaje sva rodbina, sva ta radnička čeljad koja na prazničkim ručkovima mozga na koga li se uvrgla, odakle joj taj dar za učenje. Ponosna je, dakle, što je učila drugčija, čita Baudelaire. Sumnja da Bog postoji iako redovno ide na misu i uvek se pričešćuje. Ponosna je na svoje želje. Smatra ih, želi otići iz Ivtoa, pobeći od majčinog pogleda, od očiju škole, od celog grada. Želja je da radi šta joj volja, da čita celu noć, da se odeva u crno kao Juliette Greco, da visi u studentskim kafićima, da pleše, da uđe u nepoznat svet čije naznake kod imućnih učenica u internatu i privlače i izazivaju strah. Taj svet Bachovih ploča, knjižara, tenisa, šaha, pozorišta, kupaonica, svega zbog čega te devojke ne može pozvati kući gde nema ni dnevnu sobu, ni trpezariju, samo kuhinjicu koju su stisnuli između kafića i dućana, a toalet je u dvorištu. Svet u kojem se u njenoj glavi raspravlja o pesništvu, književnosti, smislu života i slobode kao recimo, navodi Sartra. Nema svoje utvrđeno ja, samo ima razna ja koja se sele iz jedne knjige u drugu. I neustrašivo je sigurno u vlastitu inteligenciju i snagu i svoj život zamišlja upravo ovako, kao na slici Sutinovoj L'Escalier Rouge iz 1958. godine, to je ta godina, 1958. Dakle, to su te stepenice koje vodi gore. Tako zamišlja, to je rezultat tih 18 godina. Sve će se to naravno posle strušiti, ali skapava od želje da vodi ljubav, ali samo iz ljubavi. Napamet zna odlomak iz Janika o prvoj Kozetinoj noći s Marijusom. Na pragu prvih bračnih noći stoji anđeo, s osmehom i prstom na ustima. Pred tim svetištem gde se slavi ljubav duša do prirodozrenja. 1981. godine objavit će knjigu, roman, koja se zove La femme gilet, smrznuta ili sleđena žena. Posle ovoga, kada izađe prvi put iz sveta, kada doživi to što doživi, čita Simone de Beauvoir, čita drugi pol i čudom se čudi kako to je nekako položaj žene kod Simone de Beauvoir bilo nekako mnogo drugačije od onoga što je nalazila u svojoj porodici. I kada se udaje 1968. godine za kolegu sa fakulteta, čiji su roditelji bili fakultetski obrazovani,
odjednom se nađe kao u drugom polu Simone de Beauvoir. Nekako u nekom trostrukom zatvoru. U zatvoru braka, u zatvoru materinstva, u zatvoru domaćičkih poslova. Sve ono što je majka radila da napravi od nje, kako vam kaže, da uspe u životu i da ne zavisi od muškarca, ona je to sledila. Otuda ta sleđenost, zamrznutost. Evo šta je interesantno. Sleđenu ženu sam napisala da bi shvatila, iako me podigla nezavisna majka koja je smatrala da su školovanje i zaposlenje uslovi za postizanje slobode, i ja sam to učinila. Zašto sam onda okovana brakom, materinstvom i domaćičkim poslovima? Htjela sam ući u trag nastajanju nejednakosti između muškaraca i žena. Tim sam putem išla suočavajući se s religijom, modelom buržujke, interiorizacijom muških i ženskih kodova, pa i svemoćnom super ženom iz časopisa. I sada, vrlo smo blizu kraju, prošle godine izlazi film Les années super vite, godine snimljene kamerom super, pa se zove Super osmica. Taj film su realizovali Annie Ernaux i njen sin, a materijal za taj film čine porodični snimci koje je napravio njen muž, istog vremena kad je bila sleđena žena. Ovo je sada samo jedan zamrznuti kadar. Samo trenutak, potrebno mi je ambijent sad. Ponovo gledajući filmove koje smo snimili na Super osmici, snimili kamerom Super osmicom od 1972. do 1981. godine. Shvatila sam da oni čine ne samo deo porodične arhive, već svedočanstvo o ukusima, dokolici, zabavi, načinu života, o aspiracijama unutar društvene klase u deceniji posle 1968. godine kad se udala. Htela sam da ove neme slike uklopim u priču na raskršću istorije, društvenog, ali intimnog. Zato sam koristila moj dnevnik koji sam tih godina vodila. Dakle, ovo je njen buržoaski život. Sada ćemo da vidimo i odlomak iz filma. Krajem zime 1972. kupili smo kameru Super 8 sa opremom za projekciju filmova. Živjeli smo u nezaboravnom trenutku, koji istovremeno bio i srećan i silovit. Bili smo 30-godišnjaci sa dvoje dece, pa sina od 37 godina. Moja majka je živjela sa nama, trudila se oko unučića, bila mi od pomoći. Kad nisam imala časove, pisala sam. O tome nisu ništa znali ni moj muž ni moja majka. Nisam smela o tome da mi govorim. Ova žena sa slike još uvijek ne zna da će joj čuvena izdavačka kuća Gallimard prihvatiti rukopis. Knjiga će biti objavljena pod nazivom Les Armoires vides, prazni romani 1974. godine. Te 1974. umire Georges Pompidou, Giscard d'Estaing i Isabel, Simon Weil brani zakon o legalizaciji abortusa. Ali kakva je ovde priča po sredi? Fragmenti moje porodične biografije. Ovo je prilika da ukažem na odlučujuće godine u mom životu. I da pronađem nešto svetlosti iz pesme Nikolsko leto. Možete malo samo utišati.
Francuske kraljevske akademije za hrabrost i britkost svog rada, Erno je, da ponovim, tek 17. žena koja je dobila Nobelovu nagradu za književnost od kada je ona prvi put dodeljena 1901. godine. I prva francuskinja koja je to pošlo za ruku. Nobelova nagrada je institucija za muškarce, rekla je ona u intervjuu pre svečane ceremonije dodele nagrada. To se manifestuje željom za tradicijom. Vezano za tradiciju je možda više muževna. To je način na koji oni prenose moć jedni na druge. Govor su gotovo uvek monopolizovali muškarci i primetila sam da su žene često manje rečite u svojim govorima od muškaraca, osjećajući verovatno da su praktični pol. Erno je takođe u svom govoru prilikom primanja nagrade rekla da muškarci moraju da promene svoje stavove sada, pre nego što žene mogu da postignu punu ravnopravnost na njima. Jer ako muškarci ne postanu svesni svog tela, svog načina života, načina ponašanja i onoga što ih motiviše, neće doći do pravog oslobođenja za žene. Žene su dugo prihvatale situacije koje je smatrala potpuno neprihvatljivim i nepodnošljivim. U govoru je navela da želi da svoju Nobelovu nagradu posveti svima onima koji pate od dominacije na ovaj ili onaj način, od rasizma, od svega što je oblik nejednakosti. Posvećuje ovu nagradu svima onima koji se bore i ostaju neprepoznati, hoće da osveti svoju rasu, da bude glas onih koji svoj glas nemaju. I iako zaista nije imala želju da osvaja nagrade, Nobel ju je podstakao želju da piše. Ona planira da nastavi da piše i da uživa u starosti. Mislim da je to doba kada možete razmišljati o mnogim stvarima, pa za mene to znači i da ih zapišem, naravno. U intervjuu na švedskoj televiziji odmah nakon objavljivanja odluke Nobelovog komiteta, Erno je nazvala nagradu veoma velikom čašću i velikom odgovornošću. Velika je odgovornost da svedočim, ne obavezno u smislu mog pisanja, već da svedočim tačno i pravedno u odnosu na svet. Jer sve slike će nestati. Moramo sačuvati nešto od vremena koje nećemo više.